أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. Mavani wa Islam, tugakurikiranya ibyiza by'umunsi wa 15 mu ijoro ry'umunsi wa 15 ry'ukwezi kwa Sha'ban turimo. Iri ni ijoro rifite agaciro gahambaye cyane abasilamu bakwiye kuzirikana. Reka duhere mu bitabo by'abasuni aho batugaragariza ibyiza n'agaciro k'iri joro rya nisfu min Sha'ban. Hadithi ya mbere dukomora ku Ali ibn Abi Talib alayhi salam qala, aratubwira ati qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, intumwa y'Imana yaravuze iki, idha kanat laylatu nisfu min Sha'ban, ngo iyo bigeze muri kimwe cya kabiri cy'ukwezi kwa Sha'ban, ubwo ni ijoro rya 15, faqumu laylaha, muzahaguruke mukora ibihagararo by'ijoro muri iryo joro, wasumu nahariha, nibucya ku manywa muzasibe. Ini hadithi dukomana w'Sunan Ibn Majah, kitabatu iqamatu salat, babu ma jaa fi laylati nisfu min Sha'ban, mu muryango utubwira mu bijyanye na kimwe cya kabiri cy'ukwezi kwa Sha'ban. Ini hadithi rero tumaze gusoma ruguru, hadithi y'igihumbi kimwe 388. Indi hadithi ya kabiri ya an Abi Musa al-Ashari, aratubwira ati ani Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, abikomeye kunwa y'Imana Muhammad aho yavuze ati inna Allaha la yutla'u fi laylati nisfu min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrik aw mashahid. Wa Imana subhanahu wa ta'ala iyo bigeze muri kimwe cya kabiri ijoro rya 15 ry'ukwezi kwa Sha'ban, Imana ikwirakwiza impuhwe zayo n'imbabazi zayo ku bagaragu bayo bose, uretse ababangikanyamana ndetse n'abavandimwe bafitanye inzangano hagati yabo. Inanone ni hadithi duko muri cyo gitabo, hadithi y'igihumbi kimwe 390. Hamwe n'ubwo rero abamenyi b'abasuni mutugaragariza agaciro k'iri joro rya nisfu min Sha'ban, hari bamwe mu bamenyi b'abasuni bavuze ko isnadi hadithi ya kabiri ari dhaif, ariko hamwe n'ibyo harabayimeze ko ari sahihi. Twihuse rero reka tujye mu bitabo bya Shia Imamiyya Ithna Ashariya, Ahlul Bayt alayhimus salam batweretse agaciro k'iri joro rya nisfu min Sha'ban. Ni joro rya gihari hambaye cyane. Ikintu cya mbere tugiye kumenya nuko iri ni joro riri mu majoro atatu y'ingenzi cyane akomeye. Ibi tukomara muri hadithi ya Sa'd ibn Sa'd, aratubwira ati ani Ridha alayhi salam, nawe abikomeye kuri Imam Ridha, aratubwira ati kana Ali alayhi salam la yanamu 3 layali, wa Imam Ali alayhi salam ntago yajyaga aryama muri aya majoro atatu bagiye kutubwira. Ijoro rya mbere laylatu 23 min shahri Ramadan, ijoro ryo ku munsi wa 23 y'ukwezi kwa Ramadan. Irya kabiri laylatu al-fitr, ijoro ryo ku munsi uri buke ari raidi ryo gusiburuka. Wa laylatu nisfu min Sha'ban, nijoro rya muri kimwe cya kabiri cy'ukwezi kwa Sha'ban, ijoro rya 15. Aya amajoro atatu rero Imam atajyaga aryama, dukwiye kuzirikana. Ibi tukomara mu gitabo cya nka Al-Har Al-Amali juzu ya 8 page 110, ndetse no mu gitabo bita Masar Ash-Shi'a page 74, no mu bindi bitabo rero biri muri Ahlul Bayt alayhimus salam. Bavandimwe rero turebe fadl, ibyiza n'agaciro ka nisfu min Sha'ban, iri joro rya 15. Hadithi dukurikizaho ni hadithi ya Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn isnadihi an Huraizi, uyu musahaba yitwa Huraizi, nawe abikomeye kwa an Zarara, uyu musahaba yitwa Zarara nawe ayivanye kuri uyu musahaba, aratubwira ati qala qultu li Abi Ja'far alayhi salam, umusahaba yakutubwira ati nabajije Abi Ja'far alayhi salam, ndamubaza nti ma taqulu fi laylati nisfu min Sha'ban, ese uravuga iki kubijyanye n'iri joro rya 15 y'ukwezi kwa Sha'ban? Qala, aransubiza ati yaghfaru Allah, jasi yughfaru Allah azza wa jalla fiha min khalqihi li akthar min adad sha'r ma'za kalb, wa Imana subhanahu wa ta'ala ngo ibabarira
ibyaha abagaragu bayo, niyo kabone niyo byaba byinshi bigasumba imisatsi yo cyangwa se ubwoya bwo ku mutwe w'ihene cyangwa se w'imbwa. Rero ni ukuvuga ngo Imana ibabara ibyago niyo byaba ari byinshi cyane bingana n'ubwoya buri ku mutwe bw'aya matungo tumaze kuvuga. wa yunazzilu Allahu azza wa jalla fiha malaikatihi, ngo Imana imanura abamarayika bayo muri iri joro rya 15 ila samai dunya, bakagera ku kirere cya mbere cy'isi, wa ila al-ardi Makka, ndetse ikanabageza ku butaka bw'Imaka. Iyi ni hadithi dukoma muri wasaili Shia al-Har al-Amali juz'u ya 8 page y'105. Iri akana agaciro rero k'iri joro rya nisfu min Sha'ban. Ikindi dukwiye kumenya bijyanye n'iri joro, dukwiye kumenya yuko iri ni ijoro riruta ayandi majoro yose nyuma y'ijoro rya Laylatul Qadr. Ibi rero tubikoma kuri hadithi an Jafar ibn Muhammad as-Sadiq alayhi salam, aratubwira ati su'ila al-Baqir alayhi salam, yabajije se Isa yabajije kujya ku kijyanye n'iri joro, arabazwa ati an fadli laylatun nisfu min Sha'ban, ku bijyanye n'iri joro rya 15. Imamu abazwa al-Baqir alayhi salam yarasubije ati hiya afdal layla ba'da laylatul qadr, ati ngo ni ijoro rihambaye cyane riruta andi majoro yose nyuma y'ijoro rya Laylatul Qadr. Fiha yamhu Allahu al-ibad fadlihi, ngo ni ijoro Imana ihanagura ikuraho ibyaha by'abagaragu bayo kubw'ingabire zayo, wa yaghfiru lahum bimannihi, Imana ikanababarira ibyaha byabo kubw'ineza yayo. Kubw'ibyo fajtahidu fil qurbati ila Allah fiha, muzihatire mu kwiyegereza Imana cyane muri iryo joro. Fa innaha laylatu Allahi ala nafsihi, ngo ni ijoro ry'abantu b'Imana, bakunzi b'Imana b'umwihariko. Wa alla yuradda sa'ilan sa'alahu fiha ma lam yas'aluhu bima'siya, ngo Imana subhanahu wa ta'ala ntisubizayo ubusabe bw'abayisabye mu gihe batayisabye ibyaha cyangwa se ibyaha. Imam arakomeza agira ati wa innaha laylatu allati ja'alaha Allahu lana ahl baiti biizai, ngo ni nijoro Imana yatugeneye twebwe ahl bait alayhi musallam kuba twatunganya imyambaro yacu mu kwitabira iri joro. ma ja'ala laylatul qadri nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ngo ni nkuko Imana subhanahu wa ta'ala yarigeneye intumwa yayo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni ukuvuga ngo iri joro Imana rigeneye ahl bait alayhi aba imamu nkuko Imana yageneye Laylatul Qadr intumwa yayo Muhammad. Imam yakomeza agira ati hadithi rakomeza agira ati fajtahidu fi du'ai wa thana'i ala Allah, muzihatire cyane mu busabe bwinshi cyane ndetse no gusingiza Imana kenshi cyane muri joro. Ini hadithi ndende ikomeza cyane, ariko icyo twakwiye kumenya yuko nuko iri joro rifite agaciro gahambaye cyane nyuma y'ijoro rya Laylatul Qadr. Icyo tukamenya yuko iri joro rya 15 riri mu majoro yatoranyijwe kuba ariyo majoro meza cyane arenza yandi yose. Ibi tubikomara muri tafsiri Imamu alayhi salam, aratubwira ati qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, intumwa y'Imana yaravuze iti inna Allah azza wa jalla khiyaran min kulli ma khalqihi, wa Imana subhanahu wa ta'ala ngo itoranya ibyiza kurenza ibindi byiza mu biremwa byayo. Fa amma khiyarahu min layali, ngo naho mu majoro Imana yatoranyijemo amajoro falayali aljum'a, mu majoro na yahe majoro Imana yatoranyije yagira meza, ngo na majoro yo ku munsi w'ijuma, burya niyo majoro meza arenza andi majoro. Wa laylatun nisfu min Sha'ban, ndetse nijoro rya 15 ry'ukwezi kwa Sha'ban. Wa laylatul qadr, ndetse nijoro rya qadr ry'ijoro rya al-qadr. Wa laylatul idaini, ndetse n'amajoro abiri n'amajoro y'amarayidi abiri, Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Rero van Islam aya n'amajoro Imana subhanahu wa ta'ala yatoranyije iyagira meza kurenza indi majoro yose.
harimo iri joro rya nisfu min Sha'ban. Ikindi abasala tugiye kumenya nuko ni ijoro abemeramana bagomba gukesha muri ibada, bakarikesha bakora ibada nta kuryama nkuko ahlul bait alayhi salam babitwigishije. Iri ni ijoro abasala bakwiye kurikesha kugeza ku swala ya subuhi, nkuko tubisanga muri hadithi ya Zaid ibn Ali alayhi salam. Zaid ibn Ali aratubwira ati قال كان علي ابن الحسين عليهما السلام وعلي من حسين عليهما السلام كان يجمعنا جميعا ليلة نصف من شعبان ويجاga dufata akadukusanyiriza ahantu hamwe muri iri joro rya 15 thumma yajzi layli ajzaa thalatha, yarangiza akagabanyamo iri joro ibice bigera kuri bitatu. Fayusalli bina juz'an, akadusarisha. ثم يدعو فنؤمن على دعائه, yarangiza agasaba ubusabe natwe inyuma ye tukikiriza. ثم يستغفر الله ونستغفره, yakora istighfara tukamusubiramo. ونسأله الجنة حتى ينفجر الفجر, tugasaba Imana subhanahu wa ta'ala kugeza al-fajri. Ini hadithi rero wasail shi'a al-har al-amali juz'u ya 8 page 110. Bavandimwe rero dukomeje rero, iri ni ijoro hakorwamo ibadati nyinshi cyane. Burya havamo ibadati nyinshi cyane, harimo gusari iswala zigiye zitandukanye nk'iswala bita salatu Ja'far Tayara n'izindi swala zigiye zitandukanye. Ikindi iri joro hakorwamo tasbihati zitandukanye nyinshi cyane, ndetse n'amadua agiye atandukanye. Tugakoramo na ziyara ya Imam Hussein alayhi salam. Ibyo byose bikorwa nkuko ahlul bait alayhi salam babitwigishije. Zimwe muri iswala zikorwa muri iryo joro rya nisfu min Sha'ban, harimo urugero tugiye gutanga ni nk'iswala igizwe na raka 100. Raka 100, turebe ibyiza by'izi raka 100. Ese ni ibihe byiza by'izi raka 100? Ibyiza byaryo nuko Imana subhanahu wa ta'ala yereka umugaragu wazikoze mbere yuko yitaba Imana, imwereka ibyicaro bye muri aljanna. Ini hadithi ya an Amr ibn Thabit an Muhammad ibn Marwan aratubwira an al-Baqir alayhi salam, wa Imam Baqir yaravuze ati qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, binumwa Imana yaravuze iti man salla layla nisfu min Sha'ban 100 rak'a, uza senga mu ijoro rya 15 ira iswala igizwe na raka 100. يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله 10 مرات. kuri buri raka akazajya soma alhamdu surati al-Fatiha hamwe na qul huwallahu inshuro 10. Uza bikora gutyo iswala igizwe na raka 100, raka usoma alhamdu ndetse na qul huwallahu inshuro 10. Ibyiza byaryo ni iriherero. Aratubwira ati lam yamut hatta yara manzilihi min aljannati aw tara lahu, ngo ntabwo azigera yitaba Imana keretse abanje kwerekwa umwanya we afite muri aljanna. Ibi nibyo byiza rero byo gusariza raka 100. Ibi tukamara mu gitabo cy'umumenyi witwa Ja'far ibn Muhammad ibn Qawlayh muri safha ni safha ya 336, ni hadithi ya 535, ndetse tuyikomera mu gitabo Biharul Anwar page 91, hadithi 101, ndetse na wasail page 14 hadithi ya 469. Bavana Islam, mu gusoza iri somo, iri ni ijoro rifite undi mwihariko kubashia bakuri ikira imam 12, ni ijoro rivukamo Imam al-Mahdi ajjalallahu farajahu sharif. Uyu Imam al-Mahdi buriya yavutse muri iri joro rya nisfu min Sha'ban. Wulida Muhammad al-Mahdi bitarikh yawm al-Jum'a, yavutse ku munsi wiri buke ari umunsi w'Ijuma, avuka mu mwaka wa 255. Uyu mwaka rero Imam yavutsemo avuka muri iri joro rya nisfu min Sha'ban. Aratubwira ati wulida al-Imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif al-Jum'a muntasif min shahri Ramadan, muntasif min shahri Ramadan,
we yavutse rero muri kimwe cya kabiri cy'ukwezi kwa Sha'ban kwa Sha'bani umwaka wa 255 fi madinati Samira, avukira mu mujyi bita Samira uherereye muri Iraki. Amwe mu mazina ye rero alqabuhu, mu mazina ye yitwa abami bamwitira akabyiniro, yitwa Baqiyatullahi, Hujjatullahi, Al-Khalfu Salih, Al-Sharid, Al-Gharim, Al-Qa'im, Al-Mahdi, Al-Muntazir, Al-Ma'i Al-Mu'in, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Abavandimwe rero ibi nibyo byiza by'ukwezi kwa Sha'bani. Abayisilamu rero bakwiye kwitabira ibadati zijyanye n'iri joro, dore yuko rimo ibyiza bihambaye cyane kandi bihebuje. Kubyo rero dusabe Allah subhanahu wa ta'ala yuko adushyira mu bagaragu beza, kandi abagaragu bitabira ibikorwa ibadati zigiye zitandukanye, dore yuko zirimo ibyiza bigiye binyuranye. Uku ni ukwezi kwa Sha'bani, iri ni ijoro ribuke ari umunsi wa 15. Abayisilamu bakwiye kwitabira ndetse no gukora ibadati bagakesha ijoro kugeza salatu as-subhi. Wabillahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.